गार्डन हाचे उद्घाटना खातीर आसा उपस्थित चेअरपर्सन ऑफ म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल बाय प्रिया मिशाल, तशेंच ह्या वाड्या वयली काउन्सिलर बाय किशोरी कोरगांवकर, तशेंच बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स, एक्स चेअरपर्सन मॅडम शुभांगी वायगणकर, एक्स वायस चेअरपर्सन डॉक्टर सुशांत हरमलकर, ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर, तशेंच ॲडव्होकेट तारक आरोलकर, तशेंच मोस्ट इम्पॉर्टंटली एक्स MLA ऑफ कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड प्रेसिडेंट ऑफ म्हापसा मिसेस अलिना सल्दान्या, तशेंच एक्स काउन्सिलर ऑफ दिस वॉर्ड एंड एक्स चेअरपर्सन ऑफ म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल मॅडम रुपा बगता. मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हजे वांगडा म्हजे एक घरचो फॅमिली फ्रेंड आनी एक म्हजो बरो मागपी म्हापशेकाराचो एक बरो मागपी मिस्टर रायन कॉस्ता, आमचे मदीं तेजो भाव मिस्टर काल कॉस्ता आमचे मदीं ना, इज आउट ऑफ गोवा. तशेंच तेंचे फादर मिस्टर कार्मिन कॉस्ता, who is also a very prominent person in Mapsa city, one of the oldest contractors who has worked in government contracts right from the pre-liberation era to today's time. तेंच्यांनी हे बरे भाशेन गोंयभर काम केलेलें आसा. हांव मुद्दमूद तेंकां पयले स्वातेन देव बरें करूं म्हणटा, कारण हे गार्डन रिवायव करपा खातीर it was not only a matter of a vision, but it was a matter of fitting everything together. Amka khabar asa, we are lacking for spaces in Mapsa city. Mapsa city is a very compact space, and this is one of the oldest gardens in Mapsa city. And to fit everything in this space was the biggest challenge. But Ryan, his entire team of people that have worked night and day, हांगसरलो एक प्रॉमिनंट मनीस सांगी म्हाका सकाळी फुडें 9 काम सुरू जातालें, चालू रात मेरेन हें काम चालू आसतालें. इट शोज द डेडिकेशन टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग दिस गार्डन. हांव मुद्दम सांगूं सोदतां that this garden has more meaning than just being an Olympic garden. This garden has been there for I don't know, more than 60 years, maybe more, maybe 70 years. हांगा आमच्या मदीं उलयतना जायते सिनियर सिटीजन्स सांगताले आमी ल्हान आसले तेन्ना आमी हांगा शिवला म्हणून. सो दिस इज हाऊ ओल्ड दिस गार्डन इज, दिस इज हाऊ सिग्निफिकंट दिस गार्डन इज. मॅडम का या हाऊ सिग्निफिकंट दिस गार्डन इज. आय वॉन्ट टू से दॅट आय हॅव ऑल्सो प्लेड हियर. आमी ल्हान आसले तेन्ना आमचे पायचे ऑफिस तेन्ना तो लॉयर प्रॅक्टीस चालू आसले तेन्ना कोर्टाच्या समोर तेंचे ऑफिस आसलें, आनी हांगरूच आमी स्कॉल सोंपले, ट्युशन सोंपले की आमी मुद्दम ऑफिसान या म्हणून मम्मीक सांगताले, सो दॅट वी कूड कम एंड प्ले इन दिस गार्डन. सो दिस गार्डन मीन्स अ लॉट टू मी पर्सनली. तशेंच इट मेंट अ लॉट टू बाब रायन कॉस्ता. जशें आमी ल्हानपणाच्यान हांगा शेवताले तशेंच बाब रायनानूय शेवला, तेजो भाव कालूय शेवला, तेजो आनी एक भाव आसा मार्क, तेणें हांगा सगळ्यांनी म्हाका दिसता जायती हांगा मस्ती केलेली आसा. एंड आय से मस्ती, आय मीन टू से व्हेरी इनोसंट टायप ऑफ मिस्चिफ. वी प्लेड इन द सँड. आमी उदी काडून रेंव हाडले हांगा, तातूंत आमी वीश टू ट्राय टू बिल्ड कासल. सो वी हॅव डन लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस पार्क. बट मोस्ट इम्पॉर्टंटली द हायलाइट ऑफ दिस पार्क इज टू हॅव समथिंग स्पेशल फॉर ईच अँड एवरी एज ग्रुप. जर आमी हांगा पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक एज कॅटेगरीच्या लोकांक हांगार कितें तरी करपाक गावतलें. And that was the biggest challenge for Bob Ryan, to fit all these concepts into one space, so that we could have something for everyone, to have something for people who are senior citizens, to have something for the youngsters, to have something for the children. So एक children section जावन आसा, एक central courtyard आसा, हांगा bandstand जावन आसा. There is a outdoor gym over there. There is a pickle court over there. There is a swing slide. There are monkey bars. So everything that requires today's physical fitness, and keeping in line with the theme of it being an Olympic garden, we wanted to have some Olympic related activities here. That is the whole concept of this garden, and I think everybody seems to be very happy to be here. सगळे जाण बरे खोशयेन. आमी इतले लोक एक्सपेक्ट करूंक ना, तेजेकीन चड लोक हांगा पावलेले आसा. सो अगेन थँक यू व्हेरी मच टू बाब रायन कॉस्ता, काल कॉस्ता, and senior
Bab Carmine Costa, and his entire team that has worked night and day. A special thanks to the councillor of this ward, Ishwari Korgaonkar, for accepting this proposal, for going ahead with this proposal. तेंच्यांनी तेंचे चल्यान बाब चेतन कोरगांवकारान जायते मेहनत घेतलेले आसा to make sure that this park took place. Chairperson by Priya Mishal also has worked very hard to make sure that this got ready. खूप जाणांनी सांगले की गार्डन रेडी आसा, तुम्ही ओपनिंग कित्याक करूंक ना. There were many other small things that had to happen, and to get everything organized, it took a little bit of time, but there is a pickle game going on. There are some boys that are going to show us how to use the equipment. What is the level of the equipment that is here? There will be a small situation. आणि एक हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की जेन्ना पयले फावटी 2019 आमी इलेक्शना खातीर प्रचार करताले, बाय इलेक्शनाचो वेळ आसलो आनी त्या वेळार आमी ह्या वाड्या भितर प्रचाराक भोंवताले तेन्ना कोणें म्हाका याद येना कोण तो मनीस, पण एकट्यान सांगलें आपल्या कडेन एकूच तुजे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा. हांवें म्हटलें प्लीज टेल मी, एंड ताणें म्हटलें ते आमचें गार्डन जें आसा ते परत आदले भशेन आसले तशें करचें म्हणून आपले एक सपन आसा. सो तुजे कडल्यान आपल्याक अपेक्षा म्हणूंक लागलो हें तूं पूर्ण करतलो आनी आपूण तुजे वांगडा आसतलोच. पूण कांय कारणां खातीर आमकां खबर आसा कोविड आयले 2019 वी वर नॉट एबल टू गेट दिस थिंग डन, बट पोस्ट कोविड, पोस्ट द सेकंड टर्म 2022 आमचो दुसरो टर्म जालो. I caught hold of Carl and Ryan, both of them being family friends. I told them, this garden means a lot to you and a lot to me. Please let's make this happen, and we are all here today. So again, thank you media, thank you press, thank you Madam Alina, thank you Priya, thank you Krishna, thank you Ryan, thank you everybody that has been here for making this childhood dream of mine come true, for reviving this garden. I say again, reviving, because it was in a bad situation. All the children from all the neighboring schools will come and play here. So this is my dream, and please, हांव विनंती करता सगळे पेरेंट्स कडेन, भुरग्यां कडेन, जे लोक हांगा येतले वापरपाक, please respect the space, please respect the equipment, please take care of it so that we can all have it longer to use. And like this, many other gardens will take place. So please make sure you all are able to see the music has started. Have a look at what we have in store for you. Thank you.